Phi ibit banjit manu syak ying dorbar thau ain ka MP napok Meghalaya House nem arjar arpusau. U Vincent H. Pala uday ukurtong ubay kun napok ka Indian National Congress bat ubajob ha ka khatnyu Lok Sabha kata House nem arjar khat kandai napok ka Shillong constituency. Uba Vincent H. Pala ula job ru ha ka khatsan bat ka khatnriu Lok Sabha kata House nem arjar kandai bat House nem arjar khatsau. Uba Pala ujulong ro kum Minister of State, Minister of Water Resources nado u arpo paratrik bunai me arjar khandai hado u arpo neutrik u Oktober arjar khatar. House nem arjar arpulai uba Pala ulai kun ka MLA napok ka Sutengah Saipung constituency bat hakani kapor uyo tang khatsan hajar chispa sabung rewards bat bajob hakani kapor idei kong Santa Marichela napok ka National People's Party kumba khandri hajar khandai spa New South Wales. Uba Pala ula julong ru kumu Assistant Chief Engineer jongka PWD Public Work Department nado usnem arjar hado usnem arjar pra hapo ka Government of Meghalaya. Uba Pala udon kumba sanpusan snem karta balakai u hau khatsau tarik u February House nem chijar khandai spa ndribo pra bat ka snong trai jong u kadai Lamersiang Meghalaya. Uba Pala ula pendep ya ka Jingpule jong u ha ka Civil Engineering napok ka Jalpaiguri Government Engineering College. U Dr. Ricky A.J. Sengkon uday kurtong jong ka Voice of the People's Party House nem arjar arpulai wadada umpoi sa katong ru uyo kumba sanajar saus pa sanbun rewards but uba job napok kani ka constituency uday u Dr. Celestine Lingdo kumba kandai hajar kandai spa New Woods. Wat lada u Dr. Sengkon umpoi sa katong ha kani ka snem arjar arpulai ba u yakun napok ka umsning constituency ha ka MLA Henry ka Voice of the People Party kalabo thong bat kalajit kerpang ban penyeng kumu MP napok ka Voice of the People Party bat ka jing themu jong ka party kalong ban penduk jai ya ka jing bamsap hapo ka jala Meghalaya. Uba Sengkon udon kumba sanpawais nam karta bat uba la pendep ya ka jing pule ha ka MA Economics MCom bat PhD napok ka Nehru University bat uba bat ru ya ka PhD title ha ka Development of Small Scale Industries hapo ka Meghalaya. Te menta pai ba ka syong hakarai ka jongpi banjit ya unong mikmat sapok ka Member of Parliament House nem arjar abusau lada day uba Vincent H. Pala lane lada day uba Ricky A.J. Sengkon yano ba fin kerchan bat yano ba fin jit ka syong hakamon ka jongpi.